Erizoba twazo muri Musumba omuraka gwa Nyamuhanami omu district ya Kyegegwa kandi oku niyo twashanga Julius Kachende omushomesa omutendekyo wahumwire bwa nyuma y'okushomesa emyaka 38 ogu bwa nyuma y'okushomesa obwire bwona akasharamu kuhumura nuko kutandika kuhinga gonja kandi omurimo ogwo akagutandika omu bwire bwa COVID-19. Kachende nagira ngu buri mwaka nakora $30,000 kandi n'emiturire ekahinduka bwo burungi. Nkatandika kulima ebitoke nimbihebwa NADS omwaka gwe 2017 NADS akampa ebitoke ebikumara hikemu sakazi 25 hatezo nazibyara hato bunazibyaire zatandika kwana okuhinga kwe nakorera hiki 12 kandi nasharura buri bwa nyuma y'esabiti 2 akutandika nkaba ninsarura umundu gumu mu kwezi cyonka hatubire bunu engere project egendere nenyeta ninsarura mirundi yebiri so buri kusarura ninisa kutungamu nka miliyoni yemwe nekichweka miliyoni nka 2 umugonja umukutaya yakwitu Kachende tumushangira ha musarariyo nasharura kandi ogongeze naziguza hagati y'emitwaro 2 hamwe n'emitwaro 3 omwaka gwa 2021 gonja yonka kakitunda miliyoni 2 omwaka gwa 2022 nkatunga miliyoni 11 kurugirira omugonja kandi omwaka guhirigwe 2023 ntungire miliyoni 3 kurugirira nka kurugira mugonja. Eunice Zetwa omushubuzi wa gonjo utushangira mu musuru gwa Kachenda izire kugura gonja nagira ngo akatare ka gonjo mu Uganda karuho kandi abarukuzugura bazugoboriremu. Akatara kundi kusinga kuteka mugonja kali nakawa abari kusinga kugura mu katare ka nakawa naba mu hoteli Dena ari kusinga kushura gonjo mu usafi n'abari kosya kusingira dala. Ene kintu kinde kinyihiremo. Hayemo yo kukolera ibintu byona. Naruranto kuri manuku kutake kungasira ndengiro nayongera hitaka. Hati ndini nyongera hitaka. Then haro kintu kindi ikindi kwehurizamo abantu abanyakomperira abalirana abanukoragana nabo mbatungire mirimo. Kachenda hatandikire kutunga sento kurugo mu rugonja ariyo nayo mbekenju 3 emwene yeye kuraramu kandi zindi ibirneza business. Hanyuma yo kutunda nkatandika nagambo manyire wewe deka ntandike enju kamasho house hati kamasho house jo nkagitandika kandi ere mukuhu nimanyo biri wo moiso so kunyamba bokuba ninyindire emyaka yaki yobukuru bwange okurugera har Kachende abahingisa bacegwa district bamuhwerireho okwika haro mu kuhinga gonja no haroho extension wakazi muno omukyara kabajungu noerina ogu nancekinga ho buri week naboro wange kandi akodere cyamane muno omukurora anti ebiru na organizinga nka bari me bagonja kirimo cya gonja kirekimo habirimo ekiturozire eksobora kuyimukya abalimi nikibaletere ntahye nungi kandi turozire nti ekirimo kintu kisobora kugumira embera eyobwire mu mwaka gwono tutungire yabalimi bandi bayingi abakwikanga 30 abamazire kuyija hano kutwara hembe ogumushija no gwarabe nasima hu yahiko mu kwinga gonja hino kugumirwa kwaro kurabamu hati government ikiturugisaba icyo kubaza government tugisaba nyoni komulimi ntingisaba value addition equipments habo kuba ebirimo ebitwine bibiri omwana hamu nagonja kakuba tuba tuyongire omutindo nibisobora kututahiza muno kandi tubakurungi haidare rikusingaho gasha kwa Philip Marangiro muri Kyegegwa.